Ini barabara gani? Itu boleh buang. Itu punya tu buang. Kita mau naik. Anewul Mbia mole Apunia Abangina karakira basacha mora Hapunia Of course you might basacha nimbes Anewul Maite buligana nyole tuchukura chinyingi sana Ntara kwana engoncho kana na lero inabu atega askurmambi yoko ena na chitangi chipigipigi cha okogenda chikorko extension officers akorre mikutano karibu etatu na denga lero esengenjire Friday rasmanke South Muganga na gaiga na kona mono ngange bugera mata Mheshimiwa Achira angeti twajiko soka kurwe para twaros tati kurwe lami gochaga ande pale ndara osribia Mheshimiwa Achira, thank you, that's very good erami drave gogwana tole erami yo ngoma tevende keranje tin korosire kingoma tevende ndaboli mwanje to MCA ino no monto miale Mato moto ya chole tuna UDA lakini Nene One ngoma denga toko enda motuwe ga mangana UDA totigane naro ninche deputy party leader ya ODM totari nere muwanje boyo Achira no monto mbia sana Mono yo molebi motebi akire ande krongo wakrambia mono oso kondente buliga diritwa kambeneti jetiga alivo lakini ndio promise kabere katato ngo chande ikanisa na chete mata nane Kaya mundo yo mante. Akibaba. Parish ya Ebuli. No moto etenije. Ayo jowa ngina fada. Incheniche nkwani abantu wetu. Abantu wetu bintu biro byoka. Ntagete ntebega. Litangani na nate wane naje korwachi project ga lakini ntara kwana nimbwate abantu ndigete account kurubugira ngoga mu chief officer oyomo kuru tabakalia ukiwe kete naga igorolekana tindege tokwane kerense nje chinzi umro yakoro ku clearance ukiwe nende ntokonyose chesa umweshimwa na megishona chabekiru Njoro, esku nere kurukumek kendege nkoro stule e classroom nkero phase 1 twaro siri classroom phase 1 nko erakere abana baitaba kabakoleki basome baite nabo bandi bakolete kende kike baite ekera mali mayali kusega bugirange bugwata mali afadhali numwata mali muga bugirange bwantu lakini boli mwono ngento togosumuka ngekole tiki ukiyo ngento kika transmeke no bongonya muwanja boyo iko chiskuru cheto ECD classrooms buchnos tole kabere mheshimiwa aige class nkeri kibandi ko bikuma ebuli yes na retake na kero procurement koron stole graske ECD eskuru maiga
Usene polling station. Mate bulie chile chinyingi. Gone krante bie bulie bulinere reseitali. Nyansara. Mwenye manyeta. Aba basi banyomira. Oh no, nalenge liye bulie ne nande anyansara. Bati kumbe nende. Abantu aminto nkolere ngo tebaiga. Inchemno mugabano ino. Wiki egote. Basari elitwa enkoina na tole chi form abantu baicholi abana bagende school. Mwanyi ganyirete. Probably Tuesday, Wednesday kana akoli na bugirango aba MCA n'abantu bane mbache baruki form echo abantu baicholi. Na iko guicholia icholi bo maene. Ikera bakora n'abangi tubwate. N'abantu mbama iso. Tukio mwelio abugirango mwanga kiritaji kura chinyinge nkabuano ya mwabwate candidate inde nguba akirambia muno mwanga akiritaji kangono na chire naende utalini tanga nibyoka nkumekinde sure enyakitari nekoera ngochandi kunyigura kena atebire ere ikirekta ke arani asalia torosi nyektali abantu bagendoro ne klasi ikyo na kiro kinchenkoleki ndosi ebina bitwa ngokora obe ne kanisa nero na ate bigunjendiri baga njensa asimororo moje mchango ne kanile serikali lakini ngocha ndororo nduno ene sadaka wanje boyo Nteke tentikere gawo mbasa be mwenzi mwa register nteke ko kusha register zisha ekiagera kere koboko enyo ne mona endere koboko temuye chinyoni kianda kirero sana kende getarachicha ishaya akire byatunyime kishonga kitwa register twanyore amatibabu oso wanje kwenu nditaye tokole mechango ngomuntu ukiri hectari besa njisanet register muntu ndibwenze okubora kibesa cyo burwaire mubune no bwatasha register torole abantu betu banyora amalyo ndete ntigeregagwe county secretary wacha konyore ndage tuto okuwa nabagirango bamine take Secretary. Ebina byo mugaba na akire koligereria nkwali mepara erora egosoka ku maroga kanisa egasoka egenda pakote ndo gweta tuli bari yirigereria tusoka ku chocho dororo muino no to guchigochia ekaro to gutari mugaba na rigereria bitakolire mbobe tokora mbalenga bakogeta mono mugaba no itogake balenga bako washwanga 2027 ngote na bale no mugaba na Paul Simbarati balenga achira lende asante. Okay. Chisara sobo mungwano yo aigetinda njuga nsobo muikanga taliga abagora cheche mbia mono omusiayo ayibona ndibono onyuwete bona no boikinka Nero waziri one wa afya nimugasi sana naye monekero kuaraliro mushahara kwa itake kwa urabande sodama tali moigo nalingo manya ekeronteyo no akortek omwishimiwa Achira ndete ngwakirembia muno because Achira no muntu temenire nenche bukomu sana no MCA mpaka ali assembly
Noina magenda yonse ituma taira ya mwa mjolete si UDA lakini eretari mondo UDA umuntu UDA mwa dena ewekirukia ODM ne deputy party leader mwa wanja tia ne bintu ya UDA so ODM Karachi eto aya ndage tote nga magendro nango cheki make sure ebintu nabalireteira byekiranire ewiki egoche ebintu nkirimo etumuganyite sana nkimuganyite aya omusi muntu yakwana obusi enda enje ngendo kimuganyite basari kosenera muganyite na tebire Kenya abantu bayi guchiform bayichuri toya abana chibesa bagende school bo wanje moyo abna abana be secondary form 2 form 3 form 4 abana bakoenda vocational training centers kugenda gukora machinery tailoring electrical na tebire abana bakolte form 4 amatemo asogete igoro chiskuru cheto nchiakolete buja sana na ende ngose banga bali batayetete kaki abangina abana baende kumati mwabe kabone kunya koyeli ikobon tumose monyu wetu ende abana bakolte form 4 amatemo agasoka kaki abana abaiseke abayibuli mulega mbo basa kunyomi abana abaiseke tikabagende school banyole ibintu bagutamira kabaje kunyoma guchinka nanje na irule vocational training center cheto na tebire nkurunde kibesa kuchororo igo mwana tabasokora na abamura bakora n'ipigipigi bagoswa epigipigi yo boli abako ngendie mbe kubaka na enege kubeka neke babwadi baumire ntotake tubaruororo kuri se pigipigi bakole ngenze kinyao igo abana abamulabna bali mu akole form 4 onye kubwate D minus, D plain, D plus na C minus. Genda se Polytechnic Cheto Vocational Training Center. Obuliye course iligani na achira. Ndole goseni mbeke kibesa abana basome. Obuli mubweka bwategeire n'obuli mubwo mongo. Ekine kita na butoko nyegesa kuigo bintu binde omugaba no bunabo weta kindizo na bukeweta lakini ngendo kiratu nene ngendo tokwa kyobongo kyabana baito agwaro ntobasikana bantu enate neni obo ibibosongo gali ntache te pipe yo adanga gakigaba na tiga osa match ne tike ko modete tike pipe yitra match ntache ndage tuyome chibe sana chechi ngubala 3 basa na mwe abantu bawaka malioge pere nesenge njina bakanga tindi waka na embeo chibesa chiembeo twagutuma otoletra mache kwelena no mutumbi busa ngaka na mache ndi bondu waka mudage benga kana banda ba mache batata wet ya omwege ntaye bega ndongere yo korkusha moke manyete eto tabenyo ni emire koboko nebwete kianda kiruro sana gake nko bagule abantu bande bulata genda register sha kuko rwara ogenda rwaliwe keko nyalikana kaba kolete program ingao ndio tumaye kusika kucho esibono register ndotake tumontanse kubeke mechango kanga ebiri neri nyakitali ya register sha ekera nkuru bale chibesa enyakitali yeto ya KTRH na decide chi level 4 chonspi kubekandi karibu milioni 50 ndole gusentu beke byombo eme abantu barwala level 5 ichire esenge njuna ikororo ngaseri abayikurworo balenge gusangire milioni 47 mitinye 3 kabono bagusangiriria nkabuli nyakitali nere kubali mpaka abantu ba Tanzania mwina
Migori, Homa Bay, mpaka na enkecho na waja Busongo. Ngaserio muntu lengoro nkabeko mungao. Muntu na beko mungao orusi likibeze kuru 47 million to 230 million. Nga 190 million meme uko jama tchango yana. Abana baengo kunyagitali ali bakoiborwa enusi abana bakoiborwa ebalengi buko. Onye bayiborwa 50 25 bagoko. Abantu abane baengo kunyagitali gali abantu 17 ko 27 litukelimo. Lakini korutote niyo bosensi bwalenga ororo. Lero twera ne percentage ko ikayikomeza abantu bago abana barakuga no muibuli utumiru kurware onyoru umwana kanyomenyire ndamono oxygen yabule jone lyasirire abantu bawo kwa banene Maria abantu wika batatu mpaka batano babiri twabaire ni bikuru 27 lakini ama tukabira atatu nabagweta monta atarakwali iki nende turanyari gukorera abantu baitu ndi mwanzo kibarenge kurwa ku make sure abantu bakuri ogweta moko iwa Mario mbuna na abatachi na batenga kitike koba meseri bono na onjokire ntaite ko baka chishop chest mabobe mwanje nkolebo Mosibo nonseke na barabo nimbwate emyaka emenge Nyasaye gakunganjira Yesu atarairena ko mwaka bwemya nimbwate emyaka karibu 60 nyuma y'iko mwaka wane bwemya emyaka nkobo mugabana niko myuka igoni tinkonyara gusali mugereta ago chaje kotokonyaga muiko etako etago cha kotokonya gusemu kamba ni mtwe kamba nyene mwaro cho mujumbo yomo ali buiko ale budget committee akabikira 1.5 billion Rosri chiskuru Rosri chipara baki chirami umakurangira bajumba ngaki inchu ochikorora nchukua nomuli rotwa limit no abantu bamintu ntati ko bashwa ntuliko chakosika guchumutu gaki bali mokonyora abana ekera Nyasaye kawanja ka ekiruweke kinenje kaninke boli nyora abana nabo tukubaire school mole tayari mole tayari bali motaranyora nyora abana naintuka ekera banda bagotoirorera oigwa banda nyenje bawo tebinga tubwati chimilioni abantu chimilioni 3 bairekeregende n'abagusiye abagusi n'abantu registered voters voka etoleka mu chimilioni bere kurukisi mpaka Nyamira ndayitemba sabenti giregagu Majaliwa hapa. Ni sawa. Kwanza nataka niseme hivi. Mheshimiwa, tutaweka hata kama ni mboga inanunuliwa hapa ndani, watu wa nguo hapa nje. Ikinyesha. Pili, nataka niseme hivi. Nitahakikisha na sitaki promise kwamba ni kesho kwa sababu tutafanya supplementary, niweke pesa kidogo, tuweke hii taa kubwa hapa ya kumulika kwa hii soko. Kando na hiyo mtatafuta, mlisikiza nzuri, mtatafuta kitu inaitwa solar tuweke hapa hii soko iwake usiku. Si ndio? Kwa hivyo hapa nimeambiwa hakuna choo. Mheshimiwa, kuna vitu kadhaa, hata maji nasikia hakuna hapa. Hakuna maji. Maji, mtu wangu yuko hapa wa maji. Unaweka lini? Wiki mbili.
kontrakta wa maji yeye, kwa sababu hiyo tumeprokiwa, ataweka maji hapa Ndonyo, ndiposa pipe ikuje mpaka hapa. Ni sawa? Tafadhali mlinde mtu asikate pipe kwa sababu maji ni yenu. Stima nimeona nimepita hapo. Hiyo stima haifanyi? Ni mfano tu. Hata hao watu wameweka hakuna stima. Wewe nipe simu yangu. Nipe simu. Wacha nitafute mtu wa stima. Kitu ya mwisho kwa sababu naona mvua iko. Na waomba hapa kuna hii maneno ya SHA. Huyo jamaa akibeba unipende. Kuna mambo ya SHA. Hii mambo ya SHA kwa sababu iko, tunasema afadhali ndege mmoja yuko mkononi kuliko wale wako 10 kwa neto. Omera Koro niko kule Ochodororo. Mvua inanyesha wapi? Sasa mimi niko kule Ochodororo, kule South Murango, karibu na Migori. Yes, kuna Wajaluo wengi sana hapo wanasikiza wewe. Wanasema one car. Sasa nasikia hapa hakuna stima. Na umeweka miti ya stima hapa. Sasa wewe sikiza kitu nafanya Neto. Kesho tafadhali kuja hapa, pea watu stima, na kama inawezekana mniwekee kitu kimoja hapa, hata kama ni transformer au watu wafaidike. Unasemaje? Mera MCA anaitwa Achira yuko hapa. Atakupigia namba yako, kwa hivyo tafadhali muhakikishe kwamba hapa, unajua ni mwisho wa dunia pande hii. Ni mwisho wa dunia, tafadhali saidia watu wajue kwamba wako Kenya. Hapa ni mahali kuna Wajaluo na Wakisii, soko ni moja, wanalala pamoja, kwa hivyo hakikisha kazi inafanyika. Sawa. Haya, asante. Hebu ongea Kijaluo kidogo, kuna Wajaluo hapa wasikie. Huyu jamani anasimamia mambo ya stima hapa Kisii. Kwa hivyo hiyo tumekubaliana, ni sawa. Na maji, huyu amesema kwamba maji in another 2 weeks lazima maji ikue. Na I hope haitakuwa wiki 3. Choo mtanikubalia, lazima tufanye procurement. Itachukua miezi 2 hivi tuhakikishe kwamba choo imejengwa, watu waanze kutumia. Ni sawa? Mwisho tafadhali tudumishe amani. Mambo ya SHA, education nitaongea. Okay. Education. Mambo ya SHA nataka
abalimu n'omugoko bale naende abana baito gusi mbaetite mugokera abalimu batombia muno kirango nyiwo chinko bicha abalimu baito gusi baramba bakote gasinye naende bono wechimutu ekero muwaziri wechisemino akoro gusigaiga morengere tindo tutoko mwere etogotigara tomwerie tanererigia iguru gari mugwanja boyo igo mweshimiwa ugamba agambe tayo principal congratulations ngorone mbona ni gari ngamojugo